e penkenta deus ar blaves e laka Marcel e Anno e nemzao yaouan kizou micherourien Christen da lavaredeo ar JOC, Jeunesse Ouvrière Chrétienne, anneket gizma oa gazeten JAC, Jeunesse Agricole Chrétienne, credavio ke kaj a zaoud neg a parkeier e kreisker e raouzon de bonze. C'est du JOC, yaouan kizou micherourien Christen. Neve save de brohal. A digemere de oenenan gad an abad Martine metre relom ya monetam ya amama ezus en dero divesator neuze quoi. C'est tu made deux endro vardagis ragaman opel voilà bon made. C'est tu emaneuze vraiment e bars ar JOC. Agemis guere 1906 a tregon zoken ezad a baris e anno tudrausen da gozeal Gounid an ol vicherourien yaouan da JOC eo a pez a feldeom ober. Laka dormenosou da ren en o zouez ar speret Christen e labour hag er famil. A c'huitadou a mamou Christen, souci hag emeror ga buez speret o pugale, kouls hag an yered o horf. C'hon o peus kaoude vito elle ar mahelin beva en un do ar honest, doujus e kinver a real a Christen, e bet ar vicherourien siwas ne manke ken a leerse, deomnio da zigas gwelain enan. Setu divesator e velomaneo o laboura den timoulerez. Agie da honos da houdeze var l'er o labour, e zion da zalparez Saint-Albin, patronage Saint-Albin. E leer dispar eo a parez Saint-Albin evit ar vicherourien yaouank var l'er o labour. Nevang nentra deo saliou eviden voda e levraweg en dachen sport. Hag eveleur an eo bremañ ar ediaouank lamet o diliet labour gato o c'hoari c'hartou, o len, o testier pes c'hoari, o c'ober jiminaz, o kana. Unan zo ero gad er voloten a daou, entol sut a plop mont a c'hoari war an dachen. C'hoari mel droat, c'hoari fout. Ya. Felou da radeo me lavar Marcel gad ega maladet, e koun frend fe an ol vicherourien yaouan eo dign delezek a brao buez a labourerien Christen. Talvezou dara o labour dar bet, braoead eo ar bet gad or labour deomni. A blamour eo brao a talvoudus or labour eo e karom manezi. Felou dara deom reid a goumprend an ol vicherourien yaouangal. A Christ labourer eo or skouer, notre exemple. Felou da radeum beva e velta. Sedare menos uel ar JOC. E vidoute Jesus e ruin va ol ners, va ol amzer e pep kouls eus va buez. Biken ni e naho kentor ni a varho da feiz onta ni potre brezizer ni varho maratao ni feiz onta agendro de bannières ni organem sta. Allez, nerveux sort. Cigares. Sale chez Bédiror, moi, mesdames et messieurs, d'Auvergne. C'est une euse, Guelle donneuse Marcel, la pointe une euse endouce, mais endouce en doit Christen, elle est juste la pointe. Geda la viché dimezet, heureusjet. A gonneuse Guelle d'année à neue scout, à houdeze, et tout est micherourien diamant Christen. Hag e o lakea dija ganto da vestre, ganto ken 40 ezus eo a madelezus, leun a igen a leun a startigen ie evit an dudal hag evit e famil. A setu e blaves 1909 a tregon, diskleriet ar brezel gad Allemagne.
Disale e o trehet a Francischen a galube d'ar vroga d'an almantet. E penkenta ar blaves 1903 a da Hugen e o Marcel Micherour d'avad, ouvrier d'avad, liserenner, Robert a liserennou. Madalen e roar a zo secretures e bureo an tuta, petra eo an tuta? Tuta klastut recrutement. Beror eo ar gergaleg, a brezoneg eget ar galeg, tuta, klastut. Daoust ar brezel e o laouen avalach a famil kalo, rak dizale e veho gwelioù braz, e il vet pask an diou roar a houblat, e miz even, ar breurian beleget, hag a promesa euret Marcel a Marharit Degnaud, les fiançailles de genta, officiel spen. D'ailleurs, ma gwesta da posen, vraiment, an duz a lam maneil de gile, mais... an ma gwestat, ya. Da badou dir oriye. Ya. Hag dan neiz a viz meurs 1903 a da Hugen oa. Gado mern e oa be Marcel a Madalen ergear. E don ovan assemblez da labourat i de bureo e de stal. Brau kenan oa an amzer, derhen meurs ar lard oa anezi, ne oa ket skol evit a vugale. Gwelet ar Marcel a Madalen eo treuzier blasen, bugale zo c'hoari maskaradennou, ganto ne ket maskaradennou an traoù gizman eus bremañ, me maskaradennou war leiz. Sonerez a zog a potret an termaji, soudardet alman o vant a goton. Madalen, lavaret, kenavo en ber Marcel, a labourmat, a Marcel, a kemendal din Madalen, a chom sioul a taou dir hag ar bochet, hag emañ o daou pepini da het du, bouderez, bout, a glever a bel, o kreskit rematos ta, kirinich braz e oazo, chom a vugale da zele duto, bombezenou, bomchou, a gwez va ha blasen, lahet a vugale, a unanou, pelad a chirinich, suterez a glever neue, potred antan a kiri an hospital. Diredet a Marcel ie klaskara et ouez an a trejou, ken e kav e roar Madalen, maro. Dirol a rad a leva. Prestek war l'er e m'embodet ar famil, en dro do roar bras maro. A vugale vian o lavaret, ne ket just a outro doue. A Marcel, klaske frealzi aneo, mar debe lammet Madalen diganeom, e zeo a blamour e kave dan outro doue. E oa i prest e vin mont ar barados. Barados du dius, bro arzen eo va bro, ken burus, e vin me près de nous. Sais-tu, marvet a c'hoar gossa. Da c'hoezek a viz c'hoevrer 1903 a da Hugen, oa bet krouet an STO, service, e obligatoire, gant an almantet, red an ol botret yaouan, ganet etre misere nantek kan naontek, hag miskerzu daou var Hugen, mont a labour a davro Allemagne. Setu emañ Marcel o tiskouez a lizer d'ar Belek e Sant Albin. Sed amañ a lizer em eus bet digant ar chomandatur, red eo din mont a labour a davro Allemagne. Ar Belek, petari pellor Marcel. Mont a c'hesteiz, an tachen diep an zon lib, me mont a guzet, ne eve ho paket vazat a va breur e va lear, a lo deus ar JOC a zo ea dija d'an Allemagne, rede d'ar mest, me mestra diskouez a skouervad, eo petra lavar o va mignonen, ma zan med a guzet, ouspenze, o von aoun e helin la cadenta da famil pezaou da zon endro d'ar ger. Paout kalon e gout Marcel. Evit va mam eo evez o stard. En an doue va zat, pedit a lakit pedi eviti. Ober a rin Marcel. E bro Allemagne suroun e ri kalz a vad a sken vroiz. Poagna rin evit o skoazela ege o frealzi.
Neuke de sta de laburer eo ezandi, ogen eveler missioner, evidar pa vachen vroiz, agandol botredal guasket gadan naziet. Dan nanteg a vismers e kimiadas Marcel dius e dut hag e famil, gant kalz a ners kalun, kas a reas ganta ar bip santel e levri ou studi e gaierou, o stiliou missioner, gen? E chamarat JOC a jikur a zanea da zougen e bakajo. Hag ema o kunta divezator. Gwele da ran aneza a tau, goude kemenda lavlavechou, e gizma vijebede a cheo. Paud eun anea, leun bar e zaulaga da zailou. Neke varda eun an edo truezi, ogen vare famil hag e strola diawankizou, a leze ankeniet vare l'er. Enervant d'antigar, e oa deud beteg ar stal moulerez. A haukvita dava d'anti, e l'er mendo a labouret a stourmet kemen, e no a troe de ben ne trezeg enom, a save de zourn e nervous c'hoarzin. Seder oa daoust da varou e c'hoar, dan disparti diouz e vu a karet hag e famil, diouz e geneilet JOC. Hag edo o kan a neuze, Kena vodeo, guivre tonen, Bluniara, ale venes, et petalo, vene, enoragum, Kalz a botredal a yo a berniet en tren assemblez gant Marcel. Storlog di storlog e pat pem dervez a pem nosvez, a ben en engao de broturinge, dar pev ar varnugen a vismers 1903 a dahugen. E kamp labour zela melis, ma tre relam diskwez neuze. Voilà. En main au vent de cuite, il y a Marcel Neuzé, il y a Aguenué et Guillet. Alors voilà, ce n'est pas comme travailleur que je parle là-bas, c'est en tant que missionnaire de la Varette. Voilà. Voilà. D'arpe va varnugen Neuzé à Vismers, en engave deo et broturin, jagazo et kreis bro l'Allemagne, qu'on avait un amic bien, mettre tu sais. Kantadou a brisonidi vrezel a tud arluet, a tud divroet o loja e kos barakenou dister. A bode deo a brisonerien, diragan almantet, an officer a davare. Hui, Marcel Callot, a laburo en usine Walters, evit ober pistolenou, bande fuséenou, evit. Toler fuséenou, des fuséenou, repenan davare, dans la égalé. C'est tu Marcel o lavare de camarades, o a rabat ober bilou gaden, mais ne vient que là, il y a de labourement. C'est une mire d'araïe dans la bourradier, jusqu'à. Casse de wa brisonidi dans l'usine, gueule derrière un ezo au labourad du arjaden. Adahanos, Marcel a sumscrive à l'IS des dut, quoi. Vazut karet, dans Neisvarnugen à Vismers, 1903 à Dahugen. Neusilis catholique et bedamma. Padal, on eus kavet der alvraz e l'er maveskannet an Auvergne bepsul gad er beleg alman. Dar zul pevar a vizebrel, deudun a ben da zigas trifo diawang d'an Auvergne, un an aneo pen kalet a zen bouscoude. Beleg o koze galeg am eus kavet evit kovez aneo. Mer a ini a zeio d'ober o vask var eleveront. Dar ben varnugen a vizebrel pebez Auvergne gaer on eus begin tau. Brau e oa kinkle dar chapel a leun a dut. Bebiau e vez bodadeg er chapel da genver mismari, en ur zon meaz e vez laouen ur va halun a biannor ar poanioù. Ar poanioù. E pad mer a zizun e o be gwasket kalon Marcel gant ar glar ar braz a skuiz maro e gorv. Souezet eo e vignonet, dreman eskrif ke ken dezo. Perag ne respuntes ket o liziri Marcel, perag e chomes mut a Marcel.
Envel eo chomet va halun, va mignonet vraz o hatao nebet a pezo poanio braz am eus diwasket am pel dius ar gear a bao e daovis. Gwellor ez a ganen bremañ. Fichans em eus da gao daoutre, da gao permission, davant da raouzon emiz even, beleget e veho va breur Yann, a maharid a me a raio ar promessa a Briadeles. Briadeles a zo? Un officier allemand. Nahe deo us Marcel Calo mande permission emiz even. Marcel o skriva. Was ut karet. Mantruzeo ne helfen ke mondargier e vi lida ganeo erguel ken kair. Lauen et liet beza a genor et braz e vi beza roed a Jesus Christ unan eus o pugale a breurian. Ne deus ket Marcel Damon de Boan. E vi chikour e gen certet. Aouz ara an overennou, ren ara laskana, la kandu da gana, prezeg ara, aouz a bouet zo ket, c'hoari pechou c'hoari. Savet e deus strolat obererez katolik, a zo, l'action catholique. Dregus, o devez dar emprejou gastroladu e velto e c'herioù almanal. Marcel o skriva. Da c'henta avizeos pegen kaer e bet an overna dare, a bouez pen non eus kanet. Dar bemzeg avizeos gouel ma dit mam, Marie. Goude kaut poanioù e c'henem zeskant va unan, a pinvidikad va halun, krevad a va speret, dan distro e vez in gwez da groui erguir fabel kristen gant arp or zalver. Dan unan a tregon a visere, da gaver gouel a roue Christ, o neus bet gouel ol gair a dare, o veren an eles o neus kanet, a naout a rez an overn ze mam. A da goan, divin dime, peser keusteuren e moa aouzet a vacha maladet, sive lapin, lippet o deus o mourou, kred a hanon. Da c'henta a viz du, triste o va ven o vez appel diouzor da gaver gouel an olzent. Hag an anaoun. Aliez e sonjan e va ho ar madalen e keid am ativer daelou d'or va doulagat e ped an or zalver Jesus e viti. Kamalad et vad am eus amman. Den e bet a va na hel kemer et lear ervam per vu a karet. Eiruzon o labour a devid ar feiz. Em chichen eman Jesus ouz va skoazella. Araba deor lenva va zudou keiz. Prestik e vezin unanet hag e vurus a dare hag e chenem gavim assembles e non tibian. O medaga ti vazadou. Muur mui e vez an aziet o spia hanom e la vare chamarat. Taolom evez et a chomo mu da sioul, kaset ez eus bet beleien katolik kuit an Allemagne diskulliet e oan bet. Gwasor gwasa esko ar gestapo, ne beuta a dud a zeud an Auvergne. Falgaloun edom. La var Marcel Arab a deur falgalouni potret. La kada ha un tamm ki grost kad ava le douar va an daol. Setu ama un tamm fisko an da gaver gwell nedelek. Ne vo ket a Auvergne ar pelgen blamman siwas. Peur e teuio ar peor. Malbraz a zo varnom gelou distrait ar ger en or familiou. Un test ar mignon koz dea o kunta var l'er. Dan nol e cham e oa mignon Marcel. Choa o do an nol uta. Arpare a hanom pa vezem digalon ekeat, pogai amadelezus eo anea, gusta de rea e labour stal, e vi kolamzer, kairo do an almante juhal laskei, ne zalre ke kuz e zonjou, karantez evit evro, hag evit e feiz. Ma, da la var Marcel Memestra, e veho ket a Auvergne ar pelgen, Memestra e raelom kana, var armenes
a grez di walo da vedigo, kerken dos clerigene, o dos cleve de baranevo. Noël dans Jésus, Noël, Noël, Noël dans Jésus.